Lijep pozdrav svima, ovdje je Darko s HD televizije. U ovom videu ću nešto reći o LG Store, trgovini aplikacija na LG-ovim WebOS televizorima. LG Store nije bio dostupan kada su se WebOS televizori pojavili na tržištu, negdje u proljeće, te su korisnici bili ograničeni na svega nekoliko aplikacija koje su bile predinstalirane na televizorima. Srećom, to se promijenilo i sada možete pristupiti LG Store trgovini aplikacija koja izgleda ovako. Pokrenut ćemo ju i prvo što vidimo je lista premium aplikacija, to su aplikacije koje LG želi istaknuti, njih 18 je dostupno na glavnom ekranu. S desne strane vidimo 4 sekcije sa različitim tipovima aplikacija. Na vrhu se nalazi pretraživač da lakše tražimo aplikaciju koju želimo. Premium aplikacije, kao što vidite, različitih žanrova, svaku od njih je moguće instalirati i koristiti. Zatim 3D sekcija, naravno LG Cinema 3D, zašto ne ga demonstrirati čak ako i nemate Blu-ray 3D player ili neki drugi izvor 3D materijala. Ovdje imate niz promotivnih materijala, različitih žanrova, u trajanju od nekoliko minuta pa i do pola sata. Svaki možete gledati direktno streamanjem s interneta, te ocijeniti od 1 do 5 kako biste drugim korisnicima dali informaciju je li to vrijedno njihove pažnje ili ne. Kao što vidite, navigacija nije savršeno glatka, iako koristimo ADSL pristup internetu, dosta je vremena potrebno da bi se učitale pojedine sekcije, no same aplikacije dobro funkcioniraju. Ovo je lista aplikacija i igara, kao što vidite njih je ovdje više nego premium aplikacija, a vjerujemo da će se ta brojka bitno povećati i u budućnosti. Za svaku aplikaciju je dostupan opis, te je moguće instalirati ili ažurirati. Primjerice, čak ako je aplikacija instalirana, njenim pokretanjem ćete dobiti informaciju da ju je potrebno ažurirati prije korištenja. Multitasking je također dostupan, mi se sad pokrenuli smo instalaciju jedne aplikacije, dok u drugom prozoru dobijamo informaciju da je instalirana aplikacija i možemo ju direktno tamo i pokrenuti. Na My Page prozoru imamo informacije o tome jesmo li neku kupili aplikaciju ili ne, možemo ju zbrisati te dobiti neke druge informacije. Ukratko, to bi bilo to, broj aplikacija nije velik u ovom trenutku, također potrebna su neka optimiranja da bi sučelje bilo brže i definitivno očekujemo još veći broj kvalitetnih aplikacija. No, lijepo je vidjeti da je LG brzo implementirao i LG Store na nove WebOS televizore. Za HD televiziju ja sam Darko Hlušička.